Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbidot, no ti puso ken panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti taong agbidot wenno agbason man, at dalat ta silid ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bidot na, kat sapulen na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaunggan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Nanang, kumusta tirik nayo? Nasaya atan ti kasasaad ko. Iso adidak nga rudan pagdantanagan. Rumarakit din dito ospital. Tapno di kay mailumlum iti utang ka ni Gino. Sana day tati panunutan nyo, nanang. Tinapatag kat agimbag kayo. Naimbagak mo ton. Ay na. Una yung tikastoy. Diyak maigaraw una iti bagik. Gapo day tayo ti panakaatake yo. Iso nga anusan nyo lang ti ada dito ospital. Clarissa. Agiin nanos tayo, nanang. Tinapatag at maagasan kayo ang imbag. Gino, mabalin ka nun ti rumar ni nanang dito ospital. Kasano nga taday to yan? Sapay kurang di kwarta na diskita na kapag bayad dito ospital. Gino, Pasigan nga utang ti amin na bakrang ko. Diyak ko na mo ti aramida. sige. Tarumarak biit. Papanam. Ada lang papanak. Sikapay lang ti makamu dito ospital. Agsubliak mo't lang nga dagos. Nakaumay ka met, Clarissa. Diyak ninamnama ti umay mo dito opisina. Pasensya ka lakuman, Edo. Adda ka di parikot? Mabain ako mga masidag kan kangam. Aawanan ti amok nga sitgan. Clarissa, Ada ngamin iti ospital ti ina ni Gino. Kat awanan ti amumi a pangalan mi iti pagbayad mi iti bil na. Tarwar sarek mo't kami iti ospital. makita ka talaga ti kinapatag ni Gino kin ka. Ta makipagsakripisyo ka pa yan kan kwa na. Edo, Nagasat ni Gino kan ka, Clarissa. Ta iso tinayat mo. Ibagamlaan, numano pa iti masapol yu iti ospital. agyaman ak Edo. Si kalanga talaga tinamnamag asitgan. Kan pagkidawan iti tulong. Agyaman ak una iti kinaimbag mo. Amumot adi ka mapagkadkadan. No sikan, ti umasidig kanyak. Edo, Diyak kaya't ang makitkita ka marigrigatan, Clarissa. aday ta, nayawid na kan dito balay, nanang. Ay na, agyaman ak una ibalasang ko. Ibagayo lang na niya ti kayat yu akanan. Tamakaamu ako namang luto. Makaamu kalatan balasang ko. Sige nga ron, nanang. Agluto ak iti kanan nyo. Tapno daras a pumigsa kayo. Mawadan balasang ko. Diyak una yun makakutkut eh. Iso apat tiyag. Kastoy ko na talaga. Di ka egsasaw iti kasta, nanang. Amok a pumigsa kayo, pay. Mabit lang, ha? Agluto ak iti makan, nanang. Aday ta. Dandanin maluto da ito ilutluto ka kanin ni nanang. Clarissa,
Agsarita taman. Oh, anya ti pagsaritaan ta? Nagkapuan ti kwarta nga inayon mo iti inaramat di ospital. Ha? Kuha. Ibagam kanyak tipod no. Nagapo kini Edo. Imasidag ka ni Edo at di mo imbagbaga kanyak. Gaputaan mo ka mariribukan ka una yan. Nailumlum kan iti utang. Gino, Amnum ka di anak basit ti panagrik na iti bagik gapo iti inaramid mo. pasensya kan. Ngam awan ti panggap ko amang tagipasit kan ka. Kaya't ka lang at tulungan. Kat naira na lang ani Edo ti nasitgak, tada mabalin na. Day tangarod ka ta. Nagbasit ti pagkit kita iti bagik. Ta ultimo masapsapul ti inak kadyak ka ba ilang nga ipaay. Ni Edo pa'y lang ti inasitgam anang sulbar iti parikot ko. Gino pa nga asim. Di mo kumamot tagipasiton ti bagim. Amok no kasano ti kinasayat mong anak. Iso nga inaramid ko lang no anya ti amok ang kabailak. Tapno mapalagaan mo't basit ti parikot mo. Pagyamanak law na iti panang tulong mo kada kami, Edo. Awan na yaman na, Gino. Di kagdanag. Bayadan ka. Bayadan naktulatan no addan maited mo. Sa anak mo't ngagsingsingir, Edo, amok ang naragsak ni Clarissa iti sidong mo. Iso apakaragsak mo't nga rod ti tumulong kada kayo. agyamanak. Tilaan kidawak, di mo kumabaybayan ni Clarissa. Di kagdanag. Jak tubaybayan ni Clarissa. Natalgad iti sidong ko. Gino, nakawag ka mat. Pasensya kan, Delio. Ngamsi ka lang tamok nga asitgan. Kasanong asitgan na kat nagadayo dito yan ka o. Adak dito abroad, dito tadaka dito Pilipinas. Nangaw ka lang tangaging ga ita. Madimot na seryoso tayo launay. Oh, anya ka dito may paikogan ka. Grabe nga min tirikat min dito Pilipinas. Nangrunakat na ospital pa ni Nanang. Sana malmalpas ti paggastusan. Iso ano mabalin? Tulungan nakman mo't no umay ditayan mo. Sana bale, tabayadan kan tumot lang no makapanak dita. Ha? No kasta, kayat mo abroad. Jak kumakayat. Ngam masapol. Tapno makataggadak matititakdak ka. Kunak no di mo kayat talaga ti umay dito eh. Isadyak insing-singasing ti umay mo. Rikat tibyak ti na magbaliw iti panunot ko, Delio. Isung anusan nak kumangarot at tulungan ni aging ka makadano nak dita. Sige ah, si Kapay. Tulungan ka aging ka iti makatanon ka dito, Gino. Nukasta? Imanugot ni Delio amang tulong kan ka amapan iti abroad? Kasta nga rod. Naimbaglakit din ta na panunot ko ti masidagkan ko ana. Gino, Sika kumapay lang ti makaamukan ni Nanang, Clarissa. Awan mo ti sabali pangibatsak, no sana sika, bayat ti kaadak iti abroad. nairwamak mo to na mga asikaso kin ni Nanang. Iso di kagdanag. Jak baybayan ni Nanang. Pakaragsakak ti mga sikaso kan kuana. Agyaman na Clarissa. Kaya't kung amin na mabayadan adagos tagi tinaut-utang ko. Nangro na tinaalam ka ni Edo. Ha? Anusam kumapay lang nga si Kaswan. Nangro na kat marigatan na magna, kapoy ti pan nakaatake na. Kasla inak mo ti inam. Iso adyak nga rod baybayan. Basta, di na kami liplipatan ha, no makapan ka ni di abroad. Apay kung maamalipatan kayo, katda kayo ti pamilyak. Uwan angam saan tapayan nagkasar. Di kaagdanag. Tano makapanak di abroad, kat makaurnungak maten. Agkasartan ton no agawidak. Ha? Agpaiso? Wan Clarissa. Ikarik day ta. Pasensya ka no saan taan natuloy ang nagkalaysay din na ospital ni Nanang. Maawatak. Diyak mo't kaya't ngagkasarta nga da ni Nanang iji ospital. Kan nakapsut pa'y. Agabrod ka kunam. Kasta nga rod Nanang. Kasanuak nga ruda no agabrod kamutan. Di kay agdanag. Tadamot ni Clarissa mangkit-kita kada kayo. Saan na kayo abaybayan?
Makita yung mat no kasano ti kinaanos na ang mga asikaso kada kayo. Mababainak nga rodan ka ni Clarissa. Ta isumot ti makakada mga asikaso kanya. Ita, agabrod ka pa'y. Saan na bale, tapara kada kayo mat no apay nga agabrodak nanang. Isong agpapigsa kayo nga rod. Pauitam nga rod akanayon ni Clarissa Takababain mo't ang mga asikaso kanyak. No awan kan dito'y Pilipinas. Di ka agdanag nanang. Kasta mo ta talaga taramidak. Itad kundo dagiti masapsapol yu ko ni Clarissa. Basta ti kayat ko. Nasalun at kayo kumaakanayon, nanang. Umadayo ka na talaga. Panawan na kaming kininanang. Apay nga rod nga aglawa ka ngay. Kasano, mapan kan iti adayo. Saan ka basta makaawid dito iti anyaman nga oras sa kayat mo? Saan na bale? Tada kayo mat kaninanang ti makagapo, iso nga umadayoak. Agawid ka nga roda ka na yun na. Di nakliplipatan no adda ka ni Jadayo. Katuan mat. Apay kumaalipatak ti babae iti biyag ko. Akanayo nakadwak iti rigat kan ginawa. Amangan no si kamot ti saan na makauray iti panagsublik. Urayan ka. Awanan ti sabali nga urayat. No di si ka lang, Gino. Amumot no kasano ti kinapatag mo kanya. Agyaman na Clarissa. Nagasataktakas ka tinatumpungak nga agbalin akasimpungalak. Isong aurayan na kumangarod iti panagsublik. Sapay la kuma, tas si kalat ti Clarissa apanawak, ken subliak to. Gino? Tanong makabayad akton iti nagadong nga utang ko. Agkalay satan tumaten. Patuloyon tanti na itanta na kalay sata. Nga ure anyapay ti mapaspasama. Nanang, magan kayon. Ay na, kababain pa'y kit din kan ka Clarissa. Marigrigatan kan gapu kanyak. Saan kayo kumagsasawi ti kastaan, nanang? Jak tupay kan kanutirigat ko. Tinapatag kat maasikaso kayo anaimbag. Naggasat ti anak ko, takasken ka tinatumpungan na. Nakasingsingpat kalaunay amanugang, nga uray saan kayo pa'y nagkasar. Iso asapay la kuma, ta saan ka maumuma ang mga asikaso kanyak. Saan to apulos, nanang? Ipatpatag kayo matan, tada kayo ti ina ni Gino. Iso adyak to nga rod mauma apulos ang mga asikaso kada kayo. Da kayon ti inak, taulilak matan adamang. Agyaman ako na balasang ko. No pa'y marigrigatan na kiti kasasaad ko. Uray kaskasano. Lumagaan, gaputada ka amang palpalagan iti amin. Isa pagyaman aklaunay ti kinaimbag, ken kinaanos mo kanyak, balasang ko. Ay, lumagaan pa'y tiriknak, bayat ti pa nagpapaangin ko diti ruwan. Timot kotse ni Edo dayta. Clarissa? Kunak tumot kami na si kadayta. Kumusta kan? Kastoy, nasaya at mat. Naamuak ang nagabrod gaya man ni Gino. Kasta nga rod. Kasapulan, tabasit mo timat-matgadan na dito Pilipinas. Clarissa. Sige, tayo nakpay jayan ni nanang. Ang mga nood dapay na patiga masapul na. Panawan ka pa dito Edo. Anyangay, magustuhan ka diti linutok, Gino? Uwan. Nalaing kagayang magluto. Day tati may sa paglaingak. Inadal ko talaga ti agluto.
Tapno mapakan ko iti naimas ti agbalin a pamilyak. Ha? Sige, mangan kalat ha. Nagluto ak iti naimas. Taamok nga ag-day off ka ita. Agayaman akbaya. Umay ka nga rodan. Agiddan ta namangan. Sayang mo't no saan ta respitarin in lutom. Sapay Filipino foods na gito'y. Makapailiw. Talaga ah? Dahil titi makanasapsapulan dagiti pada a Pinoy diti abroad. Sige, mangan kan. Kalpasan na. Kadoan nakman na mapanagpasyar. Ha? Kakaiso na a day off tayo. Iso nga, agpasyar taman man. Nagpipindas dagiti mabuya diti parkean niya. Wan nga ron. Makapaayat gan tagpaspasyar diti parke. Una, nang runa no si katikadwa. Ha? Nakaragragsakak tunggal kadwa ka, Gino. Bea? Ha? Oh, sino dito mawawag ka? Hindi ka di Clarissa? Sige, panawan ka pa tapno makasarita mo na imbag. Bea. Ha? Ti imak. Dito'y kakumalaan. Saan ka pumanaw? Kaya't kung adda ka lang iti asidag ko. Bea. Gino, da kayo motlatan tagkadkadwa kini Bea tunggal day off yo. Ha? Kwa, Delio. Permi motan ti kanadagkat yu iti tunggal may sa. Kaslasaan lang mo tan nagayim ti pangibilbilangan yu iti tunggal may sa. Delio. Gino, laglagi pong kumanga da ni Clarissa agur uray kan kay ti panagsublim iti Pilipinas. Isupat ti mga asikaso iti naman nakapsot. Sige. Ta agrobata kong nagsubli iti trabaho. Pamagbaga ti gayem da ito, Gino. Di mo kumanga liplipatan ti ado a sakripisyo ni Clarissa iti Pilipinas. Bayat ti kadam niti abroad amang manggad. Apay ngay. Kanayon nga urayag ti awag ni Gino. Ngam di mo't la umawagan. Kastoy ngamin nga oras nga umawawag. Ngam awan mo tan ti awag na. Upatin nga aldaw asan nga umawawag kanyak. Anya nga tan ti mapaspasamak kan kwa na. Tinasayaat. Siyak man lati umawagan kan kwa na. Ang kasanon, numadama ti trabaho na. Ay, urayik langan ti awag na. Barang no umawag aging gay ti madamdama. Clarissa, balasang ko. Ha? Apay ka dinanang? Ay na, tulungan nakman ama pa ni JCR. Uwan nanang. Umay kayo nga rod. Kumput kayo kanyak. Agyaman nakbalasang ko. Ay, diyak ambun tibiyag ko. No awan ka amang kitkita kanyak. Kenkad kaduak. Bea, sungbatan ako may tipudno iti damagakan ka. Anya ka di dayta, Delio? Agayat ka kadi kini Gino agayim ko? Ha? Kwa? Bueno, adda ka din nagkinawatan nyo? Kwa? Saan na makapaglibak ti makitkita ka kayo? Amok nga danti sa bali ang mapaspasamak. Isong ibagam nga rin kanya tipudno. Delio? Amumat nga dan kadandan na ni Gino di Pilipinas. Ada pinanawan na arumbang asang putan na kan subyan na. Amok dayta. Ngamaan niya nga rin ti maramidak. No natinagan tirik na kankwana. Di ka kadi maasyan iti pinanawan na di Pilipinas? Ang mga asikaso pa iti inana? Delio? Agpanunod ka kumabeya.
Di mo dadaalan ti biyag mo gapo kini Gino. Pamagbaga iti may sagayam. Iso asapel ako ma, ta di mo tagidaksen, Bea. Di mo ikaskaso tanyaman nga imbagbaga ni Delio kon ka. Ngampod no timbaga na. Kaasimot ni Clarissa iti Pilipinas ang mga asikaso iti inam. Kan mangururay kan ka iti panagawid mo. Anya nga rin kaya't mamapasama kita. Gino, Napatagkan kanyak, Bea. kabaalam, apasakitan ti babae nga agsak-sakripisyo ang mga asikaso iti inam. Bea, Panagkunak, ipamay-samlaangan ni Clarissa. Di na kun panunutan pa'y. Tasyaklaangan ti umadayukan. di mo ibagati kasta. Ay ayatan ka matan, Bea. Diyak kabailan na mapukaw ka kanyak. Ha? Ni ka di Clarissa dayta. When? Sungbatan. Kat kasaritam itinasayaan. Gino, agyaman akta sinong batam ti awag ko. Clarissa, Ururayat namin ti awag mo. Ngam di kamot pulos umawag. Di mo pa'y sungsung-batan no siya ti umawag. Naimbag nga ruta, sinong batam ita? Amangan no, nadisturbo kamatan. pasensya kan Adong amin ti napatag nga aramitek. Gino, kumapsutan na kumapsut ni Nanang. Ha? Apa yan? Uray ka sa no ti panangipilit ko kan na amangan kat di namutan kaya ti mangan. Isu panggap ko nga ipankulangan ni ospital. Sige nga ron. Ipan mo ni di ospital itamat lain. Sige, ngam kasaritan pa'y ka umuna. Tapno nalakalang ti panang kumbinsir ko kan na ama pan iji ospital. Anak, akawid kaan. Takayat ka pa'y amakita. Nanang, mapan kayo di ospital. Ipan na kayo ni Clarissa. Saan na masapol? Mariknak matlaang itibagik anak kapsutakon. Tiyak kayatan ti agbalin apadagsan ka na kayo kundi Clarissa. Saan kayo kumangagsaw iti kasta, Nanang? Basta agawid ka na nako. Nabayagan nga da ka dita abroad. Di ka pa'y nagbakbakasyon. Kaya't ka na makita. Kidaw ti inang nga agawid ka. Iso nga agawid ka nga rod. Di mon orayan ang nakarkaro pa'y ti mapasamak kan kwa na sakbay nga agawid ka. Bea, ikarim nga orayam ti panagsublik. Bea, kitain na kat ikarim nga orayam ti panagsublik. Kasano ni Clarissa? Ay ayatan ka, Bea. Kat ni Clarissa? Ay ayatam ka di man. Bea, Sige, asikasumon ti amin para iti panagawid mo di Pilipinas. Tapno makapagsarita, kan agkita kayo nga agina. Gino, Clarissa. kamaudyanan na. Nakaawid kamatlaangan. Kailiw da kauna yan. Sikat isang kauray ni Nanang. Clarissa. Agyaman nakta si kakaradgat kasi mangpat kada kami. Agasem, tatalo atawan mo ten asaan da ka anak kita iti personal. Sige ta. Kasaok pa'y ni Nanang. Sige, ururayin na ti sasangpet mo. Nagalisto ti panagkapsut na. Sikat isang kadakamat na. Iso amaragsakan lakit ti dayjay no makita na ka. Nanang, adakon. Agyaman ak, taadakan, anak ko. Agpapigsa kayo taadakon, Nanang. Kaya't kulaw na iti pumigsa. Takayat ko pa'y ama ibatangan.
ti panagkasaryo kan ni Clarissa. Nanang, Nakagasgasan ka, anak ko. Iso nga ipatag mong arot ni Clarissa. Di mo paspasakitan, anak ko. Taman manon tikasken kwa na. Akabailan na nga ipatag. Ti saan na kapinano akas kanyak. Iso asigurado nga ipatag na kamat. Nga awan ti kasukat na. Akas iti panang ipatag na kanyak nga inaam. Nanang, Ikariyo kanyak. Nga pinatag kayo. Ag binulik kayo iti rigat kan ginawa. Naragsak ako na pumusay. Tamok, anasaya at ti agbali na kasasaan ni Gino. Kalpasan ti panagkalaysayo. nanang, pakawanan da kuma. Awan mo't basol mo kanyak. Anak ko, siyak, dag kidaw iti pamakawan. Kapoy iti rigat, anapasaran niyo, gapo kanyak. Nanang, naragsak kami ang mga sikaso kada kayo nga aging iti kasapulan na kami. Nanang, Ang pinatag kayo, kuma. Kanay yun. Nanang! nanang. Naitabo na ni Nanang. Agsubli ka mo tin Ijapo Road. Mabati akong dito yung agmaymaysa. Maikawak tulakit din. Nang runan agsubli kan Ijapo Road. Tawan mo tin ni Nanang. Amo ka nasakit para kan katikawanan ni Nanang. Uray siya. Nasakit mo't para kanyak ti kaawanan. Jak inikan kano tirigat kwa na ngas asikaso kan kwa na. Tan naragsaka kiti aramitak. Rinagragsak ko ti amin iti baot tirigat ko. Tamok asika ti ad-ad amaragsakan. No ammo manatalgad ti inam iti sidong ko a pinanawam. Kailiw ka unay Gino. Siyaklatan ni Clarissa pinanawam ang mga ayat. Kan mangipatpatagkan ka. Pakawanan na, Clarissa. Gino, Pakawanan na. adda ka din. Sa bali. Nasaysayat ka dingam siya. Nasingsimpat ka dingam siya. Napimpintas ka dingam siya. Ibagam tipod no. Nasaysayat ka di. Ngam siya. Sorry. Sorry, Clarissa. Nagbali na ka narukop.
Awan ti ba ko nakitikinasayaan mo? Nakultuutang ko anay baga nakamkan ka. Iti kinaimbag mo iti inag. Diyak tumalipatan na ita. Iso ang pakawanin lang ko malo. No naibawing iti sabal, iti sigaw na palagay. Huston. Di mo nituloy, Gino. Umdasan tinangag ko. Di mo ni walikas tinakarkaro amang suga. Itikaw ka. Huston tinangag ko. Awan ka na iti ibagaw. Di nakabilin. Di nakadiapain. Di nakpagsasawan. Lupagsasawan ka. Siya ka titipilim. Agsubli ka ditisikot apa na kaya mo kanya. Clarissa. Agyaman nakitipan ang iba kami ti punto. Tapos sana ka mang namnama. Ngawan mo't gaya man ti Chino nga ururaya. Kanagsubli ka niya. Agyaman nakmaangan ta nagbalin ka apartes ti biyak ko. Napanak nagak iti pagi. Akabaglak gayam ti agbalin anasaya at atao. Iti uray jakap kapinano. Babaan iti panangas asik-asok iti inam. Bayat iti kadam iti atay. Agyaman ang iti panangibagam iti putno. Pakawalan na ka. Sige. Asik-asok ko nagiti gargarit ko. Tapo manawak mo ito iti da ito yung abalay. Aganad ka iti panagsupling iti abroad. Sige. Clarissa. Anya, tibasan ko. Proverbio Kapitulo 14, versikulo 7. Ingka iti sangwanan ti maag a tao, ket di kanto maimatangan kan kuana dagiti bibig ti pannakaammo. Proverbio Kapitulo 4, versikulo 23. Igagam tapusom iti amin aregtam, tagapukan kuana dagiti pagbanagan ti biag. Proverbio Kapitulo 27, versikulo 8. Kas iti tumatayab nga adaywan na ti umok na, kasta ti tao nga adaywan na ti taeng na. Padaanan ti tuloy ti pakasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan.